mene kao roditelju je puno značila današnja radionica. Prvi put sam na ovakvoj jednoj radionici. Utisci su preveliki, kao što ste mogli vidjeti, svi koji su prisustvovali u ovoj radionici, svi su oduševljeni. Tok radionice je bio dobar, sve ono što su pričali doktori možemo mi da primijenimo kući na našoj djeci i tako, to je to. Utisci su baš najviši i najbolji. To je to. Hoćete mi samo reći, vi imate kojeg uzrasta dijete? Ja imam dječaka koji ima 20 godina. Nešto pobliže o tome da li je... Pa nije, djelimično je verbalan. Djelimično je verbalan, tako da... Što znači da ćete neke od ovih tehnika moći da primijenite? Naravno, puno su mi značile, puno sam naučio i tako da ću primijeniti tehnike. Mislim da će nam život biti lakši.